reka gusubiza mwifuza kugwa neza badukurikiye 5/5. Iyi ni Mura TV bateretse kugira ngo mvuga n'ibiganiro bitandukanye bigenda bikugeraho 5/5. Amajyaruguru, amajyepfo, Uburengerazuba n'Uburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali mwifuza gukomeza kugubwa neza. Ana makuru atandukanye rero avugwa mu buzima turi hano ngo tube tukugezaho. Tukaba tugiye kwibanda rero ku cyorezo cya COVID-19 yongeye kuba igaragara mu Rwanda, kandi subscribe kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru byo bikugeraho 5/5 cyangwa nguturirwa ujye gushakisha inkuru, ariko wowe tuba notification kuri screen yawe tucyaprodinga inkuru kuri no YouTube channel yacu. Gumana natwe tuze tukubwira byinshi cyane kuri COVID-19 yongeye kubigaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatangaje ko icyorezo cya COVID-19 cyongeye kugaragara mu Rwanda. Ni nyuma y'uko rero mu bihugu bitandukanye by'isi hashize iminsi iri kugenda yiyongera. Umuyobozi mukuru wa RBC Professor Claude Mambo Muvunyi yabwiye itangazamakuru ko nyuma yo kubona ko icyorezo cyongeye kugaragara mu bihugu bitandukanye hakozwe isuzumwa rigamije kureba uko byifashe mu gihugu. Yavuze rero ko mu bipimo byafashwe bigera ku 16,000 byagaragaye ko abantu bangana na 0.7% byabo banduye COVID-19 ndetse ubu bakaba baratangiye kwitabwaho. Ati tukimara kubona ko habayeho ubwiyongere bw'abanduye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twakoze isuzuma rero dusanga hari abantu banduye bagaragara. Yavuze rero ko u Rwanda rwiteguye gukomeza guhangana nayo ku buryo bidakwiye gukura umutima abaturarwanda. Aho rero yabivuze agira ati nta kintu cyatera ubwoba abantu gihari, kuko rero ababonetse ntago barembye, ni ibintu bisanzwe by'ibicurane, ariko na COVID-19 ikaba irimo. Rero ababa barayanduye bakaba bari mu mibare iri munsi ya 1%. Mu bantu rero mu bipimo byari byafashwe 16,000 nk'uko twari tugarutseho haruguru. Hashize iminsi rero ubwiyongere bwa COVID-19 mu bihugu birimo Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukomeza kugenda bwiyongera. Ubwoko bushya rero bwa COVID-19 bukaba bwiswe NB1.8.1 cyangwa se NB1.8.1. ubu bubarirwa rero ku kigero c'10% by'ubwandu bwose ku isi, kandi rero bwamaze kuboneka muri Ireland y'Amajyaruguru. Nubwo rero bitaragaragara ko iyi virusi nshya ifite ibimenyetso bikabije kurusha ibisanzwe, inzobere zivuga ko ishobora kwinjira mu turemangingo byihuse. OMS rero ikaba ivuga ko COVID-19 ikomeje kwihinduranya guhera muri Mutarama ndetse na Gicurasi. Ubwoko buriho rero muri iki gihe buvugwa ko ari bwo bwihuta cyane mu gusakara mu bantu. Kuva muri Mutarama 2025 ubwoko bwa Omicron bwakwirakwiriye cyane mu turere twinshi twa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Australia, dukwirakwira muri Thailand, kandi rero ni ubwoko buri ku isonga mu Bushinwa ahazwi nko muri Hong Kong. RBC cyangwa se Rwanda Biomedical Center, igihugu gishinzwe ubuzima, kikaba gisobanura ko ikomeje gukora ubugenzuzi kugira ngo ihashye iki cyorezo. Minisitiri w'ubuzima Dr Sabe Sanzimana yanditse ku rukuta rwe rwa X rwahoze ari Twitter ko muri iyi minsi tuva mu itumba tugana muki hari ubwiyongere bw'indwara zifitanye isano n'ihinduka ry'ikirere. Yatanze urugero ku bicurane biterwa na virusi ya influenza ndetse na COVID-19, asaba rero abantu kwirinda kwanduzanya. Ati tugire isuku, abanduye nta bakunda gukora ingendo. Umuyobozi rero mukuru wa RBC Professor Claude Mambo Muvunyi yavuze ko byagiye bigenda bigaragara kuri ubu bwandu, harimo rero abakuze ndetse n'abakunze gukora ingendo hanze y'igihugu nabo bagiye bahura nabo. Ati rwose abantu bagiye bakora ingendo zijya hanze y'igihugu n'abandi bagiye bahura nabo
abantu nibo twagiye tubonamo ubwandu buri ku kigero cyo hejuru. Ku bagaragaye rero yavuze ko bari guhabwa ubuvugizi bisanzwe kuko hari imiti kandi basabwe kwirinda kwanduza abandi, cyane rero ko abagaragaweho bikiri ibintu byoroheje cyane. Ati abaturage turabasaba kwirinda, umuntu ufite ibicurane akajya kwivuza akirinda no kwanduza abandi, gukaraba buri gihe ndetse no kwambara agapfukamunwa mu gihe ufite ibimenyetso. Yavuze rero ko bijyanye n'igihe cy'impeshyi cyegereje imibare ishobora kugenda izamuka. Yemeza rero ko u Rwanda rwiteguye guhangana nayo, ariko anasaba abaturage gukomeza kwirinda ndetse no kwirinda kwanduzanya. Ngayo nguko rero reka dukomeze kurinda ubuzima bwacu, kugira ngo kwirinda biruta kwivuza. Nayo makuru rero arimo kugenda avugwa cyane mu bijyanye n'ubuzima. Reka duhure mu nkuru zacu z'ubutaha, tubabwiye byinshi cyane bigenda bigarukwaho hirya no hino ku isi. Ndabakunda cyane rero, njye mwumvaga ni Gift Mura, mukomeze kugira amahoro y'Imana.